Assalamu alaikum замандаштар. Бүгінгі күнгі 16 ноябрь. Қыш келіп қалып тұр ішке. Бұны тазаланған шоткадағы жоқ. Мұны тазалайын бұны. Резина. Шымен шығалам ба? Но мен тазалай өземе. Оның шоткасы бар екен. Бар сұрасам бере бербейбі? Шотка жоқ, тряпкамен тазалап отам. Қыш 15 күн ерте келіп алды. Өзі келе тұрған дәле уақыт болды. 8:30 болса, бүгін саат 4-ке чейін іштейбіз. Бұл бүгін 9-ында Яндексте узбой болды эле го. 2 саат иштебей калды. Ошо күнү мен паркпен иштеп жүрдүм эле. Ошого 3 саатка промокод берипти. Самозанятый болуп иштегендерге 6 саатка промокод берипти. Парк Атаман 2,5% парктын проценти. Моментальный вывод, каалаган сумма, каалаган учурда вывод кылсаң болот, выводко акча албайт. Парк еще таксиге тиешелүү бар документтерди жасайт. Бул ПТО листтен баштап карточка фрахтовщикка, кисарт, страховка для такси, кыскасы эмне таксиге тиешелүү кандай документ керек болсо шунун баарын жасайт. Жана ошондой эле парк өзүнүн водительдерине, Атаман паркта иштеген водительдерге өзүнүн ай сайын ойнотулуучу бир мындай оюну бар. Розыгрыш. Ай сайын ар кандай условия менен ойун ойноп турат. Ошого да карап подключен болуп, ошол номер менен тактап алып иштепсеңер болот. Коэффициенттин күйгөнүн көрдүңөрбү? Бирок фотоконтроль иштеп аткан турбайбы бул? Ушундай кир машина менен фотоконтроль өтөм. Андан мындай кылабыз. Самозанятыйды да кече 3 күн мурун. Кече акыркы чыккан видеодо, акыркы домой менен алып келатканда бир клиент кусуп койду эле парокко. Сөгүшүп атып 3 саат промокод алып алгам. Ошо менен иштейбиз дагы. Кичине күн машина ичине ийип тазалангандан кийин фотоконтроль өтүп калган 3 саатты Атаман менен иштейбиз. Карагылачы Москва, кып-кызыл жатып калды, кызыл болуп жатып калды. 1.60 дейт, Северный Чертаново. Ленинский проспект 32А, бул Ленинский проспект метро жака. Гагаринский район. Падымбы. Так, айтайдыганда. Бүгүн 8 саатта. Өзү канча иштесе болот. Канча иштей алам ошол жөнүндө видео алат неме. Бүгүн өзү таксиге ылайык күн болот да. Андай погодадачы. Карачы. Кыш каппак. Такой заснеженный. Ну, что? Всю ночь стояла во дворе. Ну понятно, во дворе. А окошко заднее нельзя? Не отогревается, да? Отогревается вот потихоньку. Вы первый клиент, поэтому. Да вы что? Да, за сегодня. За Значит, снежный. вы лучше всех. За снежный день. Так, давайте я вам расскажу, как мы поедем, каким путем. Хорошо. Поедем так, как я скажу. Понял. Хорошо? Ну вы молодец. А то другие не понимают. Все думают, что у них этот... Хозяин барин. Нет, ну это, понимаете, я-то дорогу хорошо знаю, я по ней 100 лет езжу. Понял. То есть вам 100 лет, да? Или это в буквальном смысле? Что? Слушай, да, как будем ехать? Так, значит, мы сейчас едем до перекрестка. Ага. Налево. Потом на Балаклавку. Налево. С Угу. Балаклавки от круга выезжаем на Севастопольский, направо. И едем до конца, до 3-го кольца. Там выделенка для такси до конца, до 3-го. Выскакиваем на 3-е и с 3-го прямо в академию. Понял. Если вы даже сказали бы, будем ехать до Ленинского, потом направо, я бы отказался. Я бы все равно так поехал, как вы только что сказали. Как я сказала, да вы знаете, я вот вчера ехал тоже на такси. А потом раз, и она круг проезжает. Я говорю, вы куда? Надо на Севастопольский свернуть. Она, а там черная. Я говорю, черная это для всех машин, а оно не для такси. Аккуратненько. Ya kim var le? YouTube'da böyle ismi çıkıyor деп туруп жутуп койчу эле го. Келечен ошентип сүйлөп атылар арасын деп туруп жутуп коет экен. Так, 30 минутта келдик. 1215 дейт.
Gün açılıp gitti. Gün açılıp gitti. Коэффициенті өчіп қалды. О, резинам қармап атады, жақсы эле, Құдайға шүкір. О, тайғаланат екен бәрі. Резко тормоз тепсең тайғаланат. Бұнда неме, дворниктеріңме еріт алба қойды, мұнан қатсаңар. Анан тазалашым керек. Охо. Қана еме. Дағы алып кетіпті. Ятисевская дейді, Кунцеваға. Кунцева. Бопты. Еме жақшы, кеттік анда. Так, 850, 37 минут 850. Линия қойылы. Коэффициент анча емес, коэффициент өчөлө қалды. Ана берді. Ушул жердик заказ окшойт, майда заказ. Так, мені разворот кылалы эми. Разворот барбы, жокпу билбедим, бирок көрүнбөйт. Бул болот түз айдап атат. Бар екен, елдер бұрылып атышады. Линиялар көрінбейді. Детский музыкальный театр дейді. Бұл ұшылы жерде осы айтпадым, 13 минут. 653-11 минутқа. Келіп қана коэффициент күйіптірді өчіп қалады. Ладно, қойдық қайда. Коэффициент күйіп тұрған ұшырда, заказ көп ұшырдачы. Заказ алдыңар бі, линиядан сөз шығып қоғыла. Клиентке келдіңер бі, клиенттен келгенде линиядан шығып қоғыла, болды. Заказды жапқандан кейін қайда қойасыңар. Бұл дегені, бардығызды шындай білеміз, WhatsApp-тан келіп атады. Көрдіңар да коэффициент менен беріп атады, коэффициент жоқ жерден. Дербеневская набережная. Дербеневская набережная, бұл Павелецкий жақ. Менің жақшы көрген түсім ұшыл да, жашыл свет. Бұда қаласы ұшындай машина алам да. Жап-жашыл олып тұрып, дискаларында жап-жашыл олып краскалап тұрып. Жашыл свет бұл денсаулықтың белгісі. Бизнес-центр 45 минут 1417. 10 минут қалды промокодтың бүтішіне. Бербей қойды заказ. Қызыл өліп қалды да бұны алжақ. Набережный. Қызыл өліп қалды. Так, линиядан шығып тұрып, мойканы ғылауыздағы еме. Заказали долгая поездка. Новоорловская рахтали. Новоорловская. Но рынок там беріп атады. Рынок бар. Рынок там беріп жатады. Бұл жаққа кеткізбейді. Промокод 3 саат. Применить. Көзіп қойсың орай, красавчики. Картмазова, Новоорловский, Картмазова, Внуково жақта екен. Здравствуйте. Здравствуйте. Новоорловская 7Б. Для проезда нажмите на кнопку выдачи билета или приложите карту постоянного клиента. Заберите билет. Пожалуйста, проезжайте. Всего доброго. Спасибо, вам тоже. Спасибо. До свидания.
Внуковский жақ, Новоперетельки жақ. 42 мүлкке келдім. 1519. Так, қайда линияға қойылы. О, красавчик пропускает. Вообще-то ушының жолы негізі. Маған заказ беріп атады. Вообще-то ушының жолу. Зато пропускает. Себебі мен ортаға кіріп қалдым, артқа қайдаш маған қиын болып қалды. Ушу оқшыған элементтарын нерсени билбейт. Кеберлерчи. Долгая поездка дейт. Мен 41 минут. Немеге? Михалкова дейт, Михалкова. Клиентке чейин 7 минут, клиенттен нары 41 минут долгая поездка. Кеттик анда. Азырык алып келген спорт комплекстен алып кеткенмин да мен. Кетип өтүп бойдум. Жоголду го. Салам алейкум деп өзүм ушташат эткенбиз өзүдөн карап алып. Чыгам деп коюп жоголуп кетти. 6 минут ожидание болуп кетти платный. Ана. Кепкене келет. Здравствуйте. Очень сильно опаздываю, если получится, Побыстрее. 40 минут, да, пока? Добро пожаловать. 40 минут, Не да. забудьте пристегнуть ремень безопасности. 15:07. Qarab qayradan seni zaman Güttüm 14:59. 34 minutта келдик. Канча минут dedi? Короче 6 минутта эконом кылып бердим. Коэффициент күйүп атат. Бул Москвадан кыйла алыс жер бул жер. Мындай деревня. Карачы үйлөрдү. Үйдүн ичи жомок. Мындай үйүм болсо мен бир ай үйдүн ичинен чыкпай жүрүп өтсөм керек. Нары өтүп, бери өтүп. Компьютермен иштей турган ишиңди таап алсаң, ишин ичинде жүрө бересиң, чыкпай. Бул жагы токой. Бул болсо таксометр деп коет экен да. Комфортту жандырдым. О! Мен өтө алыс жакта жүрөм да, ошого бул жерден тем более 1,5 сааттык эле убактым калыптыр. Неме промокоддун бүтүшүнө. Мына мен заказ алып кетип калайын. Комфорт берсе жакшы болмок. Хотя бы. О, базар жок. Бирок баягы экен строителей. Кайра ошока келет экенмин да, сука. Кичине эртерээк заказ берсем. Базар жок. Koş deşir carım çok menin Çok menin Qarab 51 minutta geldim. Böyle öpçülüp koydum. Keyingi zakaz. Men өзүлө наркотик алып таштады го, мен берке өттемин да эле. Энгра Яндекс. На, бул бетке эми өттүм. Ушу заказ жеткизебиз, анан пышты окшойт. Москва-Речский рынок дейт. Москва-Речи. Ушундай өзү аз бүгүн немеге барышым керек. Тойго барышым керек. Тойго барайын деп көйнөк эмнелерди даярдасам бутка иштеге жок экен. 2 кроссовкам бар экен, болду экен. Өзү мурда кийим жакшы эле кылчу элем. Үйлөнгөнгө чейин, үйлөнгөндөн кийин деле машина алгандан кийин кийим кылганга акча аяйм да, ушу коюш акча туtup турсунчу, может керек болуп калабы, может иш болбой калабы депчи. На ушу менен иш бүттү. Акыркы заказ 751. 751 saat 16'dan 38 öttü. 179 kilometre yürüdük. Kıskası итог кылып коеюн. 3 saat. 3 saat промокодмен иштедим. Самозанятый менен аны 3 saatын бүтүрүп коюп, андан кийин неме кылдым? Машинаны жуудум. Ага где-то 1 saatтай убакыт кетти. Ondan кийин сразу кайра эле Атаман паркына кирип, ал жактагы 3 saat самозанятыйды жууп,
колдондум, 4600 болду. Кыскача айтканда 8600 бул Яндекске акча бербей иштегенде, ошол 6 саатта 8600 иштеген болом. Көргөзбөй эле коеюн. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин. Тынччылык. Бизге тиргелик, ушундай.